Wasing ni pain kor por ni di fukla balong HSRC lapen HSS lang kondo no tuma pan kar chupa. Dang sokar cho mai long HSRC lapen HSS lang po undun laki pangrong pet pen dang choke braner ke barisi jang pan aning kaparung hai hui alam chupan chimum pon si kar cho amai padupon lo. Lapen abang kubang pitina pan seme certificate hai hui seme ron pon lo. Lason na taxi anso secretary ana tuka paprang non thingchi pan pusi jase me lam thi jai kon. Lason da taxi non ke bang jilang ansi tame alang ni tomai hin pe education awareness amai padopon thubom jilang puta lamthei jaigun. News text report Karbianglong TV9 News. ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰ হিচাপে আজি এই বছৰো বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান ডিফু ক্লাবত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰ দৰে এবছৰো এই অভিনন্দন অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। এটা উদ্দেশ্য যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফলাফল লাভ কৰে তেওঁলোকক আৰু এই অভিনন্দন অনুষ্ঠান জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা উৎসাহ আৰু এটা এনকাৰেজমেণ্ট দিবৰ কাৰণে আমি ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা এই পদক্ষেপ লৈছে। তাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছোঁ যে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰ্বি আংলং জিলাত যিটো শিক্ষাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ বহুত কমি গৈছে, গতিকে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আজি এই অভিনন্দন অনুষ্ঠান জৰিয়তে যিসকল চৰকাৰী স্কুলকেইটা আছে সেই চৰকাৰী স্কুল সমূহলৈ আমি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম থ'ম বুলি আমি আজি এটা প্ৰত্যাহ্বান লৈছোঁ, যাতে যিসকল অকল প্ৰাইভেট স্কুল বুলি নহয় আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত যাতে এটা ভাল এটা পৰিৱেশ আহে, এটা ভাল ৰিজাল্ট আহে। তাৰ লগে লগে এটা কথা অসম চৰকাৰক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল যি স্কুলকেইটাক এই মাতৃভাষা আৰু বিজ্ঞান আৰু গণিত যোনটো তেওঁলোকে ইংৰাজীত বদলি কৰিব বিচাৰিছে এইটো আমি কিতা মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। এই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বাতিল কৰিব লাগিব। তাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰে যি ধৰণে যে তেওঁলোকে স্কুল বা তেওঁলোকে আন অনুষ্ঠান তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে, তেন্তে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজকেইটা কিয় কমি আছে এইটো প্ৰশ্ন চৰকাৰে দিব লাগে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পাঠদান কৰিছে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাল এটা শিক্ষা অনুষ্ঠান, ভাল এটা প্ৰিপেটৰীৰ পৰা একদম আপোনাৰ 10লৈকে তেওঁলোকক এটা ভাল এটা শিক্ষাগুৰুসকলক যাতে তেওঁলোকক এটা ভাল এটা পৰিৱেশ চৰকাৰে কৰি দিব লাগিব বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ। Inut Karbi anim sopi aphan kidam tang bosik ni phai kret trokar ni inut kengsang Karbi aphan lamari hing pen chingki jithan pen serchar long an ahem chipondelu. Ili jithan nam sinang ili Karbi pimara tum banga khai phan ki do pen kachene ka holo puki lam akemikalilu. Ili tum jaseme social media long hai hui same lapusona ki song ki phoke social media long pen same thekdam long verlu. Lapuson tak taksi ili kacing hona inut Karbi pimar lapusona ki song chitong thunanglo. Lason tak taksi labang so Karbi pimar aphan hala bang so king sang hem an chipondet pen hichi ripi ne phanang thumnon nilada ki do ki song thektik lopu api apotum charjulong si tong sirkot pen bang so ki song along kachurap dunji aphan kes ing long pho difu regional committee along an chunung rida mateng pen patumi busik ni phaing koraplir ni kes e difu regional committee kongchun bang suron sing be langsoli et kes e brand mai phu mohon terang lapen borlang pher kes e brand kongchun bang mongol sing terang timatum pen chirchor senai police station angkang an pali damsi labang so Karbi anim sopi aphan inthum damsi api poredeng hodai damlo bangso long searcher SP Nirma Mahanta ACS searcher mara SP Horento Bilapen Karbi Anglong SP SSP lapen OC atom chirap chitodunsi labang so Karbi aphan kengsang aredeng pen kisung pen pajok konlong pamelo pusi pherang ke kang nia hot difu regional committee klembang sarkari ingti ahin pen nang pachini dun kisung gachitong nanganim supi pen gachithan pona tengke non ni banga khai pen ning gachi dogma te gachi pachor joksi ni lapusona kisung chitong nang lo pusi pherang ke athengno lamjai pono ahok ni kichok chi thi dungdolo bons tame ni ke pho ni du ki do ason thak thak ke kapre kakar BP atum ke pho phede jia phansi tame kachuniri paduponthu. News text report Karbi Anglong TV9 News. Son di poson ki kato kabi pakko phede ji kaching ki ba khai pen kachiri jia phansi ni chuniri lo. Bong nali phang la sin chor nang ke pon de bande man nali kai ding bi kachu bochi je phansi nang pon no amate location pene sakuri kam ikla men pen promotion nang pon lo nang
cái đừng bị bị chơi gì phản kalau saya kan rumah sini ahli Bandung loh, kan ahli kopi apa sih lah, mini thom kopi Bandung mah, abang ke mana yang benang kopi pasti, ahli kopi apa sih semua ada kita. ada cái đồ sung pick an nili phan hedi kijun lapen phone stame na pa long le lapen ne document sa hormuta me thang jibi long le Lahai ke semua sini ada kok, nang thom thom ada pesan. la sinili pa nili po apan si ining ji thelo mane ki chok chi an tang ki chok chi te tang lo ta me non ki dang prang tang ki nili pa han chim tung char i si nang thumoi pa sinili se phor pi la Ini nang labang sapar long dunia ko nang tempat sini lagi, kawan dah lapor tu. ning kan hini Kila separah penting, kopi kusam sedang kita ngomong loh, sini loh, mungkin separah penting. la ke dong number kan Phone penting. Phone dah lah. phone kan Phone dah sini. Kila separah kopi yang cak dengan kopi pun kan. nang hon po hang the mathanang ni mane non molam ke kar jara khai yanta che em jai lo ka ching han sikena Sama senang ibadah na. kalang Sama ada nang panang ponder bang kapek. Le nang cine ke lawan som kahulu langsung sih nang panang itu lagi. kalang Tetapi nang nona kabi pi mara tuhan nanda ke dubok kabi ngong kalau ke dubok tuhan nang ini naga. Non lebih kecilnya panang ini han. ning ha mane non kar bi pi tung do pik lang tema nasi abang putin tame ni sona kisung bang ipu phi da dang po bang kadok non ki rang ji an tame mitha khai han handi ning ka ching sam pen ning ka chi thi pen si ching ki nang po base kar bi bang khan nang ge ching ki ke det nang po Laso acik lo masih alang li bangke apin so bang alang pan chong thui cobai pen ponik det lo la pen 18 ani bangke 18 of June bangke alang li pai pan birtanang chipi pen naing thu mo pai ne dak sung piglo ne chok che det lo pu pen alang li sitame fun nang chibirta pen uthot nili tum han 23rd of June nili tum kadilo charle song divisional committee birtanang palesi nili tum dun pen halada ajo por phai ke bapor ni tum silchor pale lo la penalang li ke phowek asupi ke do di maklong tanil tum chini ne hadang nil tum ko sonsi kiridam poma ko natong ke doma thangnat abirta long ik e sitame nil tum injir aphan cherab do nangji pu pen nil tum dode sangse kiri kakuruk dam haladang nil tum penangan cepaduk pen ta nil tum ta uneder lo athe haladak silchor po di malong mangke bang khai tum si keng sang so tum si ke ong odim penanga por nili tum si tamni uneder lo api puthot nili tum lada kaching hong ka bilo charlia song along therapy along ki claim sar thangsing timung alang li phan choro reon e lapan alang li sar barnabas killing alang li tum akera pen ajo alang li tum lada di fu pen additional sp pendang lok sp pendang lok dak oc tum pen chingki chethan si halada ke do silchora long sp pen chenglok oc tum aphan birtana pali dunsi alang litum akera pen na pen hola dak all Assam Manipuri Student Association alang litum tanang cherap dun pensi alang liphan kiri kakuru asai deng lo hola dak apulis atum lasi hola dak kiri da mahut alang liphan abang long dam iglo sitame amum chai mate keng sang so abang ke kat igjui lo hola dak asini litum penangan kisung abang ke lalo hola dak pen alang liphan long et pen apit nilitum sidame awar saya bangke avik derlo athe alang li phana bangke lason lo alang phan examine kuri nangji la pen medical nangji report nangji la pen alang li phan kolong anta ki ponji phan sidame alang li tuma bangke holada kedo a police atum mang kuiglo sidame nilitum ta Halloween pen ke wang apor nilitum sidame injira phan ke nilitum ta chipon vek ji pu la bangso ke matha pen nilitum uthor ladak Karbilo Charlia song along President Saraphan Birtanang Cepale Tulo Lapen Sar Barnabas Killing Phan Birtanang Cepale Pen Uthot Alang Litum Alada SP Atumhan Fun Call Pen Punat Silchor SP Lapen Ladak di Fulong SP Tum Natnat Fun Paching Kiamasi Pu Injira Phanabang Ke Tuwe Azo Nilitum Han Porpai Krehini Rachite Mapor Nilitum Han Pu Injira Phanbang Nang Lodun Iglo Asi penangan